Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo engalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo sifakayo. Ayike ngane zakwethu emidlalweni ke we-Orlando Pirates versus i-MC Alger yase Algeria ke njengamanje ke Orlando Pirates zithe mayibuya ke nje kwi-second half ke yase ke yenza ke i-substitute yafaka yena ke laphana ke uMohau Nkota, then uMohau Nkota ke wafika ke noshintsho kuthe ngomzuzu ke laphana ke ka67 impela ke wabhakisisa nethini kwashaya igoli elimnandi kakhulu ke njengoba siyibonela ke iclip. Make sure ukuthi uyayilike ivideo, uyasubscribe kwi-channel. Inhloso yami bekuzokuvezela ke nje yona ke le clip yalo ke igoli Orlando Pirates ke 1 laphana ke MC Alger ayiqanda. Bafethu ahlangabezana kwivideo elandelayo makwenzeka ngena ke igoli kuyona ke lemzuzu esele nisale kahle.